Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Ha ka jingbut dien ka besitayo kenti. Arngot kisam larang ba bakantop yo ba Michael Pakenteng baruba Rishan Nongsi. Kilayo kem yo we brio wala suba ba udai badan keti bantangon penmensaw yo ba Rishan Rapsang ubalong we ni hespa popokmat ha ka jela ya ka balaju khot idru kumu ba deng Rapsang. Kum bancupen ken mau we urunar bala sop span bha ya la ka dur khmat ula ap kedong lupa yo ba Rishan Rapsang ha ka arp nyo trek ubanai baladem ha ka por ko ba nyo steng e min bat hadian baladep tangon penmensaw uni runar ulayo khung eru ya kapisa ka blakot de gilak tengka kini ki arnut kisamla ki badang kijing dei ka bejan lo ba Rishan Rapsang tang hadian balayo kem yo ni suba don kti mar kilalipan IT shikipulet kalum dingjri police station kipulet hadian bala shimti yo ni suba don kti kila register case persaya u bat ka jing toket ya u kadang ya chakman kanang wan yo kem si ki weipat ki bedan kti lang ha ka jing lutie ya ba Rishan Rapsang ha ka sngi balang jang tayo baladem kredit jok ni jingja ke beningkong kali si ba Rishan Nongsi ide mai beningkong bayo information ba don gi ba phone ba ki ong ba ki kwa ban batai sepangani incident ke jingja hadin kata mai pentip yang di pentip di ong ba ong asu daud pe ni ka jing pentip kujungi tengong ba bangi lik ban yawat di ma tangi siapa yang polis department lu teng yo Islam ki support di yo ubriu lanyo ti tingila yo ikni information bagi ong ba udon ubriu ba trei ba iba deng Rapsang ba Rishan Rapsang bagi jukot iba deng ki ong ba wan wat auto na po Paltan Bazar ti kata kapun lengo ingi ba iba deng Rapsang ki kali ibun iban kit ikimar kali he kali red ibun ti kumnu ni driver nang lewat auto kapelengo ingi yang ta ti nakata ka jing wa auto jugu kapelong ingi bangin daud yu hari ngata ti kalamit pula menin kamlong suingi bangin len ngilet no menem step man rusteng yo buji kilit yang iba Rishan Rapsang iba Rishan Nongsi manga bat sei we perlok ngilet hapo quarter jengi hapo ka factory jing ba Rapsang ngilet yang tu ti ikli manager tu isapatai yung puna yung ba umi puna basa aku tu dia ba involved in belum badan drug ada dia kata kadang pendau cucu ini ngilik ngikot you ni ngikeli hadin apply hadin bola apply ting ngiwan lambai you sha yin ji ba Rapsang nang tu ngiwan lambai kopias sementara ada kasong hati polis sebagian interrogate you benar ban lak izin sha bat uang lu ba kiran kumpa sangot involved kan ni ka incident ni